Zonet chung kwate chibai vek kule Infiamna Chanchin Thar ilongai thangu Mizoram Cricket Association buasai Senior Women's One Day Trophy Final chu khelni ta in kulikon in chinga veng nein kulikon hi an champion ani Inrin ni khan soka cricket ground si muya Senior Women's One Day Trophy sani somni panga final match khelni in kulikon cricket club le chinga veng cricket club te anin machona wicket rukin kulikon cricket club te hi an chaka an champion ani he match hian to sa kulikon chakin bolvom masakan thanga chinga vengin ra samsari pani siamin an batsman te an chet halawa kulikon tan lalun moi a chet halea wicket rugngot ala ani kulikon lamin bet vele in ran riat chi an la siam ti in wicket riat an lawa chinga veng tan be sei asan zual pha le ma se kulikon team captain larin siamin ra samthum pathum siamin atop thlangin adinga kulikon cricket club hi achak puita ani final hian honorary secretary pilaram rodale honorary treasurer la ro thoma ten thu soina hun le lawma semna hun an mang ani final match hiam player of the match lalun moi kulikon ta na wicket ruglatu thlan ani mimal choi moina te posem hal ni in player of the tournament a sandia rai kulikon player thlan ni in best batter lel mangai sangi chinga veng player thlan ania best bowler a sandia rai kulikon player thlan ani tennis manga in alna Madrid Open chu amor bog anita tennis mga in alna Madrid Open mi pa singles in alna chu amor bogan ita semi final a 6-3-7-6 sa musati ne tu Draper British Star le semi final match danga Argentine Star Serundolo 6-4-7-5 a straight set ne tu Kaspar Ruud te final match anin machona final match hian Kaspar Ruud hian bultran thazokin 7-5 in har satakin Jack Draper laga hian set khanna ala be sepo anei sangjui le ma se set hina Jack Draper hian 6-3 ala velein set thumna achak jok ti chena nga ya set thumna hian in khel tok zualin atopa ero Kaspar Ruud van nei joka atanga 6-4 in set thumna ala seeded number som palina Kaspar Ruud hian ama aya ranking a sang jok British Star Jack Draper hi 7-5-3-6-6-4 a nein Kaspar Ruud hian Madrid Open mi pa singles champion no moi achoita ani Formula 1 season kalmek chu chunjom zel ni in Miami Grand Prix a McLaren driver Oscar Piastri athleng masaber Formula 1 season kalmek chu chunjom zel ni in Miami Grand Prix a McLaren driver Oscar Piastri chuan season kalmek a podium ara thumnga na tongin athleng masaber ania ani hian tun season a tumli nena achangta a nena changun ber ani na abel cha ta zelani panina McLaren driver vek Lando Norris thlengin pathumna George Russell Mercedes driver athlenga Palina Max Verstappen Red Bull driver champion line in bok thlengin ani hen point som pani a hlo chuak pangana Williams driver Alexander Albon athleng bokani tihian season kalmek Formula 1 driver standing a Oscar Piastri hen point za samthum pakhan nein ma hroi meka point som parukin a sang fal panina McLaren driver vek Lando Norris somin point za som panga aneya pathumna Red Bull driver champion line in bok Max Verstappen omin point som ko pakwa aneya Mercedes driver George Russell and dotin point som ko pathum aneya Ferrari driver Charles Leclerc and dot lein point som nga pathum anei mek ani constructor standing lama McLaren in man shwaya point an hi somli paruk nein point za panga line sang fala an manin hyper to hi Mercedes nein point za somli pakhatan neya Red Bull in point za panga nen dotin McLaren Mercedes le Red Bull te chau hian season kalmeka hian point za an nei tlinga team dang song in point za an la nei tling lawani Inrin ni le pathian nia te khan football manga in elna sang khel chun zomania English Premier League season Thara Champions League khel phak turin boruak changjui zelin La Liga champion tur ala chiang lawa Serie A lama po champion tumai nela boruak sang zual zelin Bundesliga ero Bayern Munich an champion felta ane Inrin ni le pathian nia te khan football manga in elna sang khel chun zomania chuta chuan League 1 season kalmek khel chun zoma Strasbourg in champion team PSG gol he gol khatinan neya Strasbourg ya minisom hina gol maswai nein gol khung tu ero PSG player Lucas Hernandez nein anlama tilut pala heminu first half additional time Strasbourg tan Felixan khung belin first half sin fine Strasbourg in man shuaya master second half tira Bradley Barcola and PSG ta su thanin bawro ka tangzual le PSG hen hun tha tam tak anin siam zuya ma se gol dang khung bel thei talovin Strasbourg helmola gol ni gol khatin an plomta ane Italia Football League sangber Serie A po khelchun zom ni in heta hian match day samthum panga na khelania in khel langsar zwala Roma in sikhat fine an mikhwal Fiorentina an neya
Roma tan a season khan na mang Artem Dovbik chuan first half additional time ma Roma golom chun hi khongin point hum lutak ati men an lo chua pha ani Atalanta in Monza khelmola silifaya hena changin point hum an lo chuak boka Atalanta tan Charles Di Catale jong gol ni khongin Ademola Lukman le Marco Bresciani ni ten gol khat veve an khung bok Bologna khelmola Juventus an chak zolova gol khat veve khungin ani ne to ka Mikwal team Juventus se minute kuana Kevran thuram mangin man ruaya Mase minute samnga palina Bologna hian Remo Freuler mangin an su ta Goldang Lubel Lovin point khan veve an lo chuak ta ani Champion lai Inter Milan in an Mikwal Verona sikhat final ne shama Inter golom chun hi minute kuana penalty atanga Chris Jan Aslani ya khungania Inter Milan hian point thum lutak an lo chuak Heme cha hian Inter Milan hian an player poimo then khat an chol ha dam tira UEFA Champions League semi-final second leg a Barcelona ma chon turan nia chumi shareng chuan an player bultan kha jok te bultan tirin heti chung hian point thum an lo chuaka an tan a hlu hle Serie A season kalmeka te bula ma hroi tu Napoli po an chak zela Lis khelmola lenglu tin minisom ni palina Guillermo Raspadori gol khung mangin sikhat fai Napoli hi an chaka point thum an lo chuaka ni Spain Football League sangrar La Liga a matchday samthum palina khelania heta hian Alaves khelmola Atletico Madrid lenglu tin gol khung lavin team pani te hi anin ne tok ani Inrinizana Real Valladolid khelmola Barcelona gol ni gol khatin an chak thunga heme cha hian mual nei tu Valladolid hian minute rukna Ivan Sanchez mangin man ruaya Farsa fa Barca hian su theilo Marcela second half a goal ni khungin minute somnga palina Rafinha nan sipura su ta minute somrukna Gerard Martinez siam saka tangin Fermin Lopez san gol ni gol khata Barcelona changna gol akhung zuya Barcelona hian khwalmola point thum lutak an lo chuak pathiani zana Real Madrid in Barcelona an thlauna tizim velein Celta Vigo gol thum gol ni an ne velea Real Madrid ta minute samthum pathumna Lucas Vazquez siam saka tangin Turkish playmaker Arda Güler chuan gol hmarhruai khunga minute samthum pakwana Bellingham siam saka tangin Kylian Mbappe na khung bel vele Real Madrid hian farsa fa sin hi fine ma ruaya Olsam taka chaktura ngai anne minute somli parena Arda Güler siam saka tangin Kylian Mbappe bokina khung bel lea sithum faya ma an hroi nu hian Real Madrid hi an cheswal vele tathung minute samruk pakwana Javi Rodriguez san Celta Vigo tan khungin minute samsari parukna Swedberg chana khung bel zuya minute samruk pariat na thleng Real Madrid hian sithum fain ma hroi ma sela minute samsari parukna gol thum gol ni nin gol khat margin chawin man hruaya hei hian bawra ka ti sang zual le ma se Real Madrid hian gol chua bel talovin gol thum gol ni Celta Vigo laka hian an chak ta shamani English Premier League po match day samthum pangana khelchun zomania zirtomni zana Manchester City in sikhat faya Wolverhampton an ne nuin inrin ni zan le pathiani zana te khan khelchun zomania Aston Villa in minute som panhina Yuri Tillemans a gol khung mangin an mikwal Fulham an neya Leicester City in an mikwal Southampton sin hi faya nein relegator Leicester City tan Jamie Vardy le Jordan Ayew ten gol khungin relegator team panin machona hian Foxes hi sin hi fain an chakani Everton le an mikwal Ipswich Town te gol ni veve khungin anin ne to ka Everton hian minute som ni parungna beto mangin man ruaya minute som thum pangana Dwayne McNeil mangin an khung bel Sydney fine ma hroi ma sama sela Ipswich hian minute somli pakhanna Julio Enciso gol khung le George Thar sa minute somsari pakwana akhung te mangin an su zawa chakjok omnawin anin ne tok ta ani Brighton le an mikwal Newcastle te gol khan veve khungin anin ne tok boka Brighton ta minute somni pariat na in kuba minte chon gol ma hroi khungin Brighton hi sikhat finance chak teu le hun tom ma hratin penalty an choya minute somret pakwana Alexander Isak Newcastle tan gola chantirin gol khat veve khungin anin ne tok pha ani West Ham le Tottenham te po gol khat veve khungin anin ne to ka heme cha hian mikwal team Tottenham tan minute som pangana Wilson Odegaard tan gol khungin minute som ni parena West Ham tan Jarrod Bowen an akhung velea goldang lu bel talovin London club panin machona hian chakjok omlovin gol khat veve nein an tluan ta ani Brentford le Manchester United in machona gol sari lu tin gol lu tatam leya heme cha hian minute som palina Manchester United hian Mason Mount mangin man ruaya bultan thazok an ni ma se minute som ni pasarina Luke Shaw chun an lama ti lut palin United left back Liam ane wanga inlan kha tak hi Brentford laka hian acheswala Brentford hian an sipuran su theipha minute samthum pathumna Brentford hian Kevin Said mangin an khung belzuya first half a mual nei tu Brentford hian gol ni gol khatin
Manchester United hi an le thalani second half minute samsarina Kevin Said bokin Brentford tan khung belin minute samsari palina Ian Wiza chona khung bel le boka Brentford hian goal an chuam masak nuwa minute samret pakhat na thleng goal gol khatin man ruai minute samret panina United hian Alejandro Garnacho mangin an khung ve leya additional time minute samkwa pangana ama dialo an khung bel le bokin United hian an sipuran su zote leya ma se hunin dai talovin goal thumin Brentford hi Manchester United laka an chakta ani English Premier League season kalmeka hun tamzoka champion base na nei Arsenal an chesual leya an mikhwal Bournemouth laka gol ni gol khatin an plom Arsenal hian minute samthum palina Declan Rice mangin man ruaya first half goldang lu bello ma sela second half minute samruk pasarina Bournemouth defender Dean Hysen chuan an sipur su din minute samsari pangana an gol khung khol Evan Nilsson chona khung bel le boka Bournemouth hian goal an chhuam masak nuwa Arsenal khelmola gol ni gol khatin mol nei tu Arsenal hian neya point thum an lo chuakani match day samthum pangana in khel ngai ven lo bera Chelsea in Liverpool mi khwaling goal li luta Blues hian bulan tran thale Stamford Bridge hian minute thumna Enzo Fernandez sam Blues tan goal matwai khungin first half goal dang lu bel lo ma sela second half goal thum lu belin minute samnga parungna Liverpool defender Jarrell Quansah acheswala anlama tilut pal goal pal maran Liverpool left back Costa Tsimikas bumin cross ball aneya Liverpool tlar nung tal boy takara Virgil van Dijk kan Jarrell Quansah apet pera on goal anei phata ane heminu hian goal dang lu bel lok lo ma sela minute samret pangana corner mangtangkai Liverpool captain Virgil van Dijk chuan chiang zedina taulu ta ore chen base an nei sang zui le ma se goal dang khung bel thei lovin goal pal maran additional time minute samkwa parungna penalty atangin Chelsea goal thumna akhunga Blues in penalty an lo chuana konga Dominic Szoboszlai le Jarrell Quansah te dem thei anni ti hian English Premier League team in El Somni atangin team pahni Crystal Palace le Nottingham Forest ti lovin khel samthum panga thewan khel tlingta te bola pakhatna tanga panga na te hian khel samthum panga an khel tling vek to ani Liverpool in point somret pahni nei in point som panga in ma an ruai meka anni hian champion fel towa Arsenal hian pahni na omin point somruk pasarian neya pathumna Manchester City in point samruk pali nein palina Newcastle in point samruk pathuman neya pangana Chelsea in point samruk pathum vek an nei parungna Nottingham Forest in point samruk an nei boka English Premier League atang hian Liverpool chau hi season thara Champions League khel phak tur in petling chiang to an niya abak team dang Champions League khel phak tur te Europa League khel tur te Europa Conference League khel tur te hi an la chiang lavani Germany Football League sang ber Bundesliga match day samthum panhina khelania heta hian champion tura in na ber team panhi Bayern Munich le Leverkusen Bayern hian match khel ma sain in Renizana RB Leipzig khelmola an leng luta goal rugluna match chakjok omlavin goal thum ve khongin anin ne to ka RB Leipzig hian Benjamin Sesko mangin minute som pakhanna man ruaya minute samthum pakwana Lucas Klosterman mangin an khung bel Sydney Fire an nufuan huin Bayern hian second half goal thum an khunga Eric Dyer Michael Olise le Leroy Sané ten an khung goal thum goal ni in Bayern hian an le thaldo ni na lang mana ma se additional time minute samkwa palina Josef Paulsen chuan RB Leipzig tan an sipur sut ve lein chakjok anom talava goal thum ve khongin point khat ve an lo chuakta ani pathiani jana Leverkusen in khel ve lein anni result a hian thui takanin ngat Leverkusen hi Freiburg khelmola an leng luta minute samli palina Freiburg hian Maximilian mangin man ruaya minute samli pariana Leverkusen player Piero Hincapié anlama ti lut palin mualei tu Freiburg hian Sydney Fire man ruaya Bayern an champion ngai do ni in alang Leverkusen hian thei top chua beile tin minute samret panhina Florian Wirtz mangin an sipuran su thena additional time minute samkwa pathumna contract mangzo mai tur Jonathan ta chuan Leverkusen sipur su zawin goal ni ve khungin anin ne to ka Leverkusen hi an chakzo tak big lo awangin Bayern Munich hi Bundesliga hian an champion ta ani Bundesliga hian team somparet anin ela khel samthum pali theu an khel dona team tin hian khelma bak match ni theu chau an nei to ani Bayern Munich hian point samsari paruk nain point riatin man ruaya Leverkusen in point samruk parian nain antan Bayern hi level thei ani to lova chu wangin German club ro pui ber Bayern Munich hian championa Leverkusen hian an champion no moi an hum him zo talavani khati zong kha tun tuma Infiamna Chanchin Thar kan ngai thak thei te chu ani